Hone and Tupaka go to town where they meet Tui and have a conversation around whakapapa. Tēnā koe, ko Hone taku ingoa, no Te Awamutu ahau. Hello, my name is Hone, I am from Te Awamutu. No hea koe, where are you from? No te Hokianga nui a kupe ahau, ko te reinga tōku maunga. I am from the Hokianga. Te reinga is my mountain. Ko Hokianga nui a kupe tōku moana. Ko Tui tōku ingoa. Hokianga nui a kupe is my ocean. Tui is my name. Ko mā tātua te waka? Ko ngā puhi te iwi? Mā tātua the canoe? Ngā puhi the tribe? E kao, ko ngā toki mata whaurua te waka. No, ngā toki mata whaurua the canoe. Ko te rarawa te iwi. Te rarawa the tribe. Ai, Marika, no Hokianga tōku hoa rangatira. Yes, of course. My wife is from Hokianga. Ko Pānia tōna ingoa. Her name is Pānia. Ko wai o nā mātua tūpuna. Who are her grandparents? Ko Ropata rāua ko Kahu o nā mātua tūpuna. Robert and Kahu are her grandparents. Ko Paura rāua ko Marama o nā mātua. Paul and Marama are her parents. Ko Mere tāna teina. Mere is her younger sister. Oh, where? Ai, kei te mōhio au kia Mere. Wow, yes, I know Mere. He wāhine hāte kehi ia. She is a hard case lady. Aira, kei te haere au ki te kite ia Mere inaia nei. Yes, I'm going to see Mere now. Me tuku aku mihi ki aia. Send her my regards. Ai, māku au mihi e tuku. Yes, I will send your regards.